tugiye kubagezaho rero itangazo ry'amashusho rigaragaza umuyobozi wa delegation ya AFC M23 ubwo yavugaga ku byo bamaze gukorera i Doha ku masezerano bamaze gushyiraho umukono i Doha muri Qatar. Reka dutangire tumubagezaho muri aya mashusho, tubanze twumve uko yabivuze mu rurimi rw'igifaransa ubundi tubisemure mu rurimi rw'ikinyarwanda ku batumva ururimi rw'igifaransa. Nous, AFC M23, nous venons ici à Doha de signer le mécanisme conjoint de vérification de violation de cessez-le-feu. Comme par le passé, nous avons toujours exprimé notre volonté de voir un cessez-le-feu permanent afin de résoudre la question politiquement. Nous l'avons souvent fait unilatéralement, mais cette fois-ci c'est conjoint et nous espérons que le côté gouvernemental aussi va s'y mettre pour faire respecter ce cessez-le-feu afin que les dialogues puissent traiter des causes profondes des conflits dans un climat serein. Voilà un peu notre approche et notre volonté. Nous allons tout faire pour le faire respecter de notre côté. Nous espérons de même pour le côté du gouvernement. Twebwe AFC M23 twishimiye kuba ubu i Doha dusinye amasezerano ashyiraho mekanisme ihuriweho yo kugenzura no kwemeza ibyagezweho ku ihagarikwa ry'imirwano kugira ngo ibyabaye mu bihe byashize bitazongera kubaho. Twakunze kugaragaza ubushake bwacu bwo guhagarika burundu imirwano kugira ngo ikibazo cyacu gishakirwe umuti mu nzira ya politiki. Kenshi twabikoze twebwe twenyine, ariko ubu noneho tubikoze twese hamwe kandi twizeye ko n'urundi ruhande rwa guverinoma ruzubahiriza ibyo twiyemeje. Intego yacu nuko ibi twemeranyijweho bizubahirizwa kugira ngo ibiganiro bizashobore gukemura impamvu nyazo z'intambara mu buryo bw'amahoro nituze nguko uko tubibona kandi uko tubyiyemeje. Ku ruhande rwacu tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ibi byubahirizwe kandi twizeye ko n'urundi ruhande ruzabigenza uko. Nkuko mubyumviye rero nuko AFC M23 isohoye itangazo rikomeye cyane nyuma y'isinywa ry'amasezerano rya mekanisme y'igenzura ryo guhagarika imirwano agahenge kudaterana nkuko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara. Icyo gihe rikimara gushyirwa hanze n'ubundi umuvugizi wa AFC M23 Bwana Lawrence Kanyuka yagize ati byarangiye, ubutegetsi bwa Kinshasa bwasinye amasezerano ashyiraho uburyo bwo kugenzura no kwemeza ihagarikwa ry'imirwano. Ibi ni intambwe ikomeye kandi ifatika mu rugendo rwo gushaka amahoro. Twizera ko aya masezerano azashyira iherezo ku bitero byakunze gukorwa n'ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa bigamije guhohotera abaturage bacu b'abasivile. Niba Kinshasa yubahirije neza ibyo yiyemeje, ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano rizatanga icyizere cy'ituze cy'amahoro n'umutekano gikenewe kugira ngo hashoborwe kuganira ku bibazo by'ingenzi by'uyu mutungo w'amakimbirane no kurengera abaturage b'abasivile. Avuga izo protokole reka nazo tuzigarukeho uko zakabaye. Mekanismu y'igenzura y'iyemezwa ry'ihagarikwa ry'imirwano mu gukomeza ishyirwa mu bikorwa ry'ibiteganywa n'itangazo ry'amahame shingiro hagati y'intumwa za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'intumwa za Alliance Fleuve Congo. AFC M23 rigamije gushyigikira inzira iganisha ku masezerano y'amahoro arambuye ryashyizweho n'ubufasha bw'igihugu cya Qatar kandi rigasinyirwa i Doha kuwa 19 Nyakanga 2025. Itangazo ry'amahame shingiro hashyizweho mekanismu y'igenzura n'iyemezwa ry'ihagarikwa ry'imirwano, ceasefire oversight and verification mechanism cyangwa mechanism.
ikazajya ikora hakurikijwe ingingo zikurikira. Iya mbere ni imiterere ya mekanizmu y'igenzura n'iyemezwa ry'ihagarikwa ry'imirwano. Mekanizmu izaba igizwe n'aba bakurikira: hari umubare ungana w'abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma n'abahagarariye Alliance Fleuve Congo M23. Izo ni impande ebyiri. Hakaba abahagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, igihugu cya Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kugira uruhare nk'abagenzuzi. Hari kandi inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere ka Majyepfo y'ibiyaga bigari CGR ibinyujije muri Expanded Joint Verification Mechanism EGVM, aho EGVM Plus izaba igizwe na EGVM isanzwe hamwe n'intumwa zingana ziturutse kuri guverinoma na AFC M23 zifite inshingano no guhuza ibikorwa. Hari kandi MONUSCO izaba umufatanyabikorwa wiyongera. Icya kabiri ni ingingo n'imikorere ya mekanizmu. Ni ukuvuga ngo inshingano nyamukuru ya mekanizmu ni ugukurikiranira hafi ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano ry'igihe cyose, harimo no gusuzuma no kugenzura amakuru yose ajyanye n'ibyarenze ku masezerano ndetse no gufata ingamba zikwiye ku bufatanye n'impande bireba mu rwego rwo kwirinda ko hagira irengayobora ryongera kuba. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa izo nshingano, impande bireba zizemeza ko EGVM Plus ihabwa uburyo butekanye kandi butagira inzitizi bwo kugera ku mpande zombi z'urugamba kugira ngo ibashe gukora neza igenzura ryayo ku butaka. Iyi EGVM Plus izajya ikora iperereza n'igenzura ku makuru yose, ibikorwa n'ibyegeranyo byose bifitanye isano n'amakuru y'ibyarenze ku masezerano y'ihagarikwa ry'imirwano. EGVM Plus izajya ishyiraho inyandiko zigaragaza amakuru y'ibyagezweho kandi itange amakuru y'icyumweru, raporo z'icyumweru kuri mekanizmu. Ni ukuvuga ngo uwo ari we wese mu bagize mekanizmu ashobora gutanga raporo ku birego bijyanye n'ibyarenzweho. Raporo zose ku byarenzweho zigomba gushyikirizwa EGVM Plus mu masaha 72 uhereye igihe zatangiwe. MONUSCO izaba ishinzwe guhuza ibikorwa by'imikorere n'ibikoresho logistique. Mekanizmu izashyiraho uburyo bw'itumanaho ryihuse n'uburyo bwo gukumira ibibazo bishobora kuvuka bitunguranye. Buri ruhande rushobora gutumira umwe mu bagenzuzi kugira ngo yifatanye n'ibikorwa bya EGVM Plus bijyanye n'iyi gahunda yo kugenzura no kwemeza. Icya gatatu, inama n'uburyo bwo guhuza ibikorwa. Mekanizmu izajya iterana hifashishijwe ikoranabuhanga, inama z'iyakure cyangwa online meetings, buri kwezi cyangwa igihe cyose bisabwe n'impande cyangwa umwe mu bagenzuzi. Ariko bitewe n'imiterere y'ibikorwa, mekanizmu ishobora guhindura cyangwa kugabanya, kongera inshuro z'izo nama uko bikenewe. Inama ya mbere izaterana mu gihe gito gishoboka, ariko ntigomba kurenza iminsi 7 uhereye igihe ishyiriweho umukono. Kugira ngo inama ifatwe nk'itemewe, impande zombi zigomba kuba zihari kugira ngo habeho quorum. Igihe mekanizmu izamara. Mekanizmu izakomeza gukora kugeza ishoje inshingano zayo nk'uko biteganywa n'amategeko yavuzwe haruguru, cyangwa nk'uko impande zombi zaba zabivuganye ku buryo bwihariye. Ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iri tangazo no kuvuga ngo aya masezerano yashyizweho umukono na Bwana Sumbusita Mambu, ndetse no ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo AFC M23 washyizeho umukono ni Bwana René Abandi
kuri tariki ya 14 ukwakira 2025. ngira ngo rero murabyumvira neza uko ibintu byifashe hagati ya AFC M23 nyuma yo gusinya aya masezerano. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza bakunzi bacu.